Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Vi pratite emisiju Na raskrižju, a moji večerašnji gosti su gospoda Branko Peran, Milomir Šehić i Ante Dorbić. Oni su sudionici jednog izuzetno bitnog događaja, a ispričat će nam točno koji je povod našeg današnjeg susreta. Gospodine Peran, dobra vam večer i dobro mi došli u emisiju. Dobra večer vama i vašim gledateljima. Dakle, evo, danas je jedna obljetnica bitnog događaja, pa hoćete nam vi za početak malo više o tome, da nas uputite što se događalo, kako je to krenulo, pa ćemo dalje mi nastaviti. Može. Dakle, događaj koji se dogodio 4. svibnja 1991. godine u tadašnjem Mornaričko-tehničkom remontnom zavodu Velimir Škorbik u Šibeniku, čiji smo zaposlenici bili ja i kolege Šehić i Dorbić, je događaj podizanja hrvatske zastave u znak prosvjeda nakon pokolja hrvatskih redarstvenika u Borovom Selu. Taj događaj koji se zbija 2. svibnja 1991. godine jednostavno nas je, ono što se kaže, dotuka i mi smo to jutro ustali, okupili smo se na porti brodogradilišta, remontnog zavoda tada, kasnije brodogradilišta, gdje je Stipe Biluš, koji je također bio zaposlenik Mornaričko-tehničkog remontnog zavoda, donio malu brodsku zastavu i mi smo tu zastavu, on je tu zastavu podigao na barjak, pored jugoslavenske zastave. Mi smo se okupili i to je bilo jedno veliko iznenađenje za sve one koji su radili u brodogradilištu, poglavito za vojna lica koji su činili upravu toga brodogradilišta. Znači, taj masakr u Borovom Selu je praktički bio okidač da kada smo mi reagirali, kada smo jednostavno ogorčeni sa svim tim događajima, okupili se, stavili hrvatsku zastavu i kazali ovo je Hrvatska, ovo je naše. Nismo dopustili, kad smo digli tu zastavu, da se ta zastava skine. Kad smo je podigli, onda smo vidjeli na 8 metara visine da to nekako malo izgleda, skoro da se to praktički skoro ne vidi. Što ćemo sad? Dima kupiti zastava, pa se najprije se išlo vidjeti u mjesnu zajednicu Mandalina, tada da li oni možda imaju neku zastavu, veću zastavu koju ćemo postaviti umjesto ove manje. Oni to nisu imali, onda smo dobili informaciju da u robnoj kući Šibenka na Vidicima ima kupiti zastavu. Otišli smo, kupili smo tu veću zastavu, a kolega Šehić, koji je tada bio vatrogasac u brodogradilištu, je popeo se. On se popeo s taj stup gore, s obzirom da je gori nekakav čvor bio, pa nismo mogli skinuti zastavu spuštajući konopac, odveza je to, spustio tu zastavu i onda smo vezali, žicom je vezati tu zastavu. Pazite, nismo imali šime, pa smo vezali obično žicom zastavu, da ne bi pala s konopa i onda je tu zastavu smo podigli u ori, tako je ta zastava ostala vijoriti. Dakle, ona je ostala cijelo vrijeme, nije ju nitko nikako skinuo. Cijelo vrijeme je ona ostala nakon toga. Mi smo praktički bili uvjereni kad je ona ostala da je to za stalno, da se ona više neće skidati. Ti događaji koji se tada odvijali, nije to bilo okupljanje samo 4. svibnja i gotovo. Ti događaji se rastegli od 4. svibnja do 9. svibnja i praktički na sjednici savjeta ustanove 9. svibnja je praktički sve zaključeno. Što se događalo? Mi smo, kad smo se okupili, tražili smo od direktora brodogradilišta da dođe, da nas obrati, da nas se pridruži. Direktor brodogradilišta nije nikada došao, nije nas se obratio, nije nas se pridružio. Neko nam je rekao da je bolestan, da nije tu, da je bolestan, da je mora ići u bolnicu, tako dalje. Da li je to istina? Da li je to istina? Ne znamo. Ja osobno ne znam. Onda smo tražili da dođu gospodin Josip Juras, predsjednik izvršnog vijeća, mislim da se zvalo izvršno vijeće općine Šibenik, da dođe i da nas se on obrati. I gospodin Juras je došao, skupa sa gospodinom Zdravkom Stančićem, koji je bio tada voditelj, načelnik, čega već, kako se to zvalo, ureda za obranu. Došli su pred portu i nisu ih htjeli pustiti u brodogradilište. Gospodin Krešo, pokojni Krešo Rastić, koji je također bio sudionik tog skupa, došao je do mene i kaže: Branko, došli su Joso i Zdravko, kaže, Stančić, kaže, neće ih pustiti. Ja kažem, kako neće pustiti? Otišli smo do porte i pitali smo vratara, ja sam pitao vratara, ja kažem,
jedan gospodin Bešlić, ja kažem Bešliću, šta čekaš, šta ne otvaraš vrata, jel? Iznad njega je staja načelnik općeg sektora, potpukovnik vojno lice Žikica Petrović, sa strane staja Barbara Ljubajna, vodnik, šef čuvara Šor iz Dušan i tako. I u jednom trenutku oni su vrata otvorili, mi smo išli, rukovali se sa Stančićem i sa Jurasom i unutra ovako dižući ruke Joso, Joso, cijeli je skup skandiran, ja sam bilo tu negdje 400-500, možda tako otprilike, svi su skandirali Joso, Joso, Joso je i Zdravko Stančić, Juras i Zdravko Stančić su održali govore, mi smo to pozdravili pljeskom i tako dalje, to je bilo negdje 5. 6. svibnja. A Kad zašto oni- ih nisu htjeli? Zašto ih nisu htjeli pustiti? A ne Jel znam, imate nismo pitali, mislim, zašto nama je bilo bitno kad smo mi došli da su oni otvorili vrata, da su oni ušli unutra, da su oni održali govor koji su održali, gdje su rekli da je ovo Hrvatska država, da je ovo Hrvatski remontni zavod, da ovo nije Jugoslavija više i tako dalje, tako dalje. Mi smo se malo, ja sam se osobno malo vata za glavu i rekao sam u sebi, Joso, čekaj, šta pričaš, jer imali smo informaciju da vojna policija preko puta tadašnje vojarne Ante Joničeka spremna da intervenira na ovaj skup u brodogradilištu. I možda da se desi nekakav incident koji niko od nas nije priželjkivali, svi smo bili nekako obuzeti tim emocijama i tako dalje, da se možda desi neki incident, možda bi ta vojna policija intervenirala. Da, možda bi onda događaj Možda završio da, skroz drugačije. ja danas razmišljam i ovako, možda da je gospodin Krste Baljkas, koji je tada bio direktor, došao i obratio se skupu i da nam se pridružija. Ne znam, razmišljam danas, da li bi možda i to bio povod da vojna policija intervenira. Jer ako se direktor stavio na našu stranu skupa s nama, možda bi rekli, čekaj, šta se ovo dešava, idemo mi sad intervenirati, idemo preuzeti s brodogradilišta. Možda i to bio, ajmo reći, jedan dobar potez da nam se nije pridružio, pa možda ta vojna policija nije intervenirala. To je bila radna subota kad se dešavalo ovo sve, kad smo dikli zastavu tako. Subota, nedjelja, Šehić je diga ovu novu zastavu koja je gori bila i onda smo, kad smo išli s posla, uglavnom znam da smo mi kao radnici govorili Šehiću, nemoj slučajno dopustiti da je neko skine. Da je neko skine. Ona je nas dočekala u ponedjeljak i sve tako i 8. svibnja bija je ponovno skup. Tadašnji tehnički direktor Pavle Crnogorac, pukovnik, mislim da je bio pukovnik Pavle Crnogorac, održao je skup, skupja nas je sve doli, skup, i čita, znači, priopćenje SSNO iz Beograda. I u tom priopćenju dok je čita, ko ne bude izvršava radne zadaće, svi moramo izvršavati radne zadaće, znači popravljati te brodove, jer mi smo bili Mornaričko-tehnički remontni zavod za Jugoslavensku ratnu mornaricu, znači svi ti brodovi, Jerčeci, Tečeci, topovnjače, sve se, desantno-rižni čamci, sve se to kod nas tu remontovalo. Sve je vaša obaveza. Da. I to je vaša obveza, vi morate izvršavati zadaća, ko ne bude izvršavati zadaće, radne zadaće, u ponedjeljak će ga čekati, ne u ponedjeljak, nego sutra će ga čekati jer 8. je bio utorak, mislim da je bio utorak, sutra će ga čekati radna knjižica na porti. Onda je to krenulo, onda je krenulo četnici, tako uzvici, razni uzvici, tako da je među njima i četnici i to sve. I ovaj gospodin Crnogorac se pokupio, uteka Sabine, otiša i tako dalje. Da, neugodne reakcije. Neugodna reakcija, da. I sutra dan smo imali sjednicu savjeta ustanove. Sazvana je sjednica savjeta ustanove povodom događaja, svih tih događanja u proteklim danima, od 4. do 9. I sad prvo obraćanje tog Pavla Crnogorca je bilo, imali među vama netko koji meni jučer vika da sam četnik. Jedan gospodin je, koji je bio sudionik isto skupa i član savjeta ustanove, pardon, diga se, kaže, oprostite druže potpukovniče, eto ja sam vika da sam četnik, ja vam se izvinjavam, mi smo svi onako ga pogledali, niko nije ništa rekao, nastavila se sve dalje. I sad na toj sjednici savjeta ustanove se dešava ono najbitnije. Rasprava da hrvatska zastava ne može ostati visiti više. Da je ovo Jugoslavenska narodna armija, da je ovo Jugoslavija, da to ta hrvatska zastava ne može visiti. Mi se nismo dali, gospodin Biluš i ja smo bili tu posebno dali obola da se izborimo, da ta zastava ostaje, skupa sa svim ostalim članovima savjeta ustanove, ali ono što je najbitnije, ja sam Stipe rekao Bilušu, kad smo išli na sjednicu, ja kažem Stipe, donesu naredbu o osnivanju streljačkog voda, pa kad ti si lud, kaže, čekaj, šta pričaš?
Stipe čita jučer ko žikice na stolu. Da, to ste slučajno vidjeli. Potpisati, slučajno. Ja kažem potpisati direktor. 15 vojnih obveznika. Formiranje streljačkog voda, naredba sa 15 vojnih obveznika. Ja kažem, ja to govorim, samo moram pitati na savjetu i to moramo raščistiti. Aj kaže, nemoj ti to ću ja. Stipe to pita, sve fino gori. Uredno, ovi su to nijekali. Ja sam postavljao pitanje deblokade Kijeva, Potkonja, Vrpolja, micanje barikada u Civljanima, jer su tada bili transporteri, tenkovi JNA, a potvrda toga je i prilog koji je bio nekada na HTV-u, točno JNA sa transporterima i tenkovi tražili smo jednostavno da, ja sam rekao, tražio da se ti transporteri maknu, da JNA makne transportere tenkove, da oslobodi put za Kijevo, za Potkonje, sve to kaže. A ne može, to ne možemo mi protiv JNA, mi smo JNA, kako ćemo mi tražiti sami od sebe i tako dalje. I na kraju smo mi tu ipak izvojevali da smo priopćenje, naše zahtjeve pročitali na skupu, nakon te sjednice, pročitali na skupu i ta je bila telefaks, valjda nisu bili telefaksom poslano u SSNO. To je nama bio cilj. I sa time je taj skup završen, s time je ta zastava ostala visiti, kompromis je postignut da zastava ostaje u svečanim prilikama. Jer mi, kako zastava nije tada visila stalno, ni jugoslavenska, ni jedna, nego u svim svečanim prilikama uz jugoslavensku zastavu kad se bude istakla, u tom dizaće se i nova hrvatska, ne hrvatska zastava sa zvijezdom, nego nova hrvatska zastava sa novim obilježjima, šahovnicom i tako dalje. I ja smatram ovako, kad smo to postigli, i oni su se, uprava vojna lica su se usuglasili, ok, može, dogovoreno. I onda sam ja rekao, ovo je sada praktički početak, mi smo osvojili praktički remontno brodarstvo. Danas kad se ove paralele povučemo, taj dan smo mi praktički osvojili, nismo ni bili svjesni da smo osvojili brodogradilište, da smo, ono što je neko rekao, oteli brodogradilište iz njihovih ruku. Da, postigli ste nešto što je u to vrijeme bilo. Nešto, da. Mi smo sve to gorje pročitali, mi smo sve to izvojevali, raspravljali o svemu tome i za vrijeme sjednice u jednom trenutku, kad se postavilo pitanje Stipe streljačkog voda, ja ovih i dalje raspravljao oko deblokade i tako dalje, u jednom momentu vrata te sale za sastanke se otvaraju, ulazi kapetan vojno lice Milan Petrović, iza njega vodnik Barbara Ljuban, iza njega šef čuvara Dušan Šorgić, nose registrator ovako, ruci otvoren, evo da pročitamo Stipi i Branku. Znači, meni Stipi Biliš koji smo postavljali pitanje. Mi gledamo šta sad ima nama čitati. Znači, to je sad bila potvrda da su oni prisluškivali, da su imali uređaje za prisluškivanje, jer oni nisu bili sa nama u sali. I kad je ovaj rekao da pročitam Stipi i Branku, šef KOS-a Marko Marić, koji je ovako sidio tu sa strane na klupi, ne čitaj. To su bile, ne čitaj, zabranjuje, ne čitaj. Ma Marko, ma rekao sam ti, evo ovako, ove moje sada reakcije, to je bilo tako. Rekao sam, zabranjujem. Ma Marko, nije tajna. Zabranjuje, rekao sam. Formiranje interventnog voda u slučaju elementarnih nepogoda. Kad je ovaj to pročita, ovaj samo sidne na klupu, kada nije bilo ništa. To. Znači, to je bila potvrda da ipak ovo o čemu priča o streljačkoj vodnoj naredbi, da je to bilo istina, da je to napravljeno, da je naredba postojala, a i potvrda je svega toga kroz sve ove godine kad smo obilježavali tu obljetnicu, ja sam znao pričati o tomu, pa i ovdje u vašem studiju prije 11 godina, 2011. godine, uživo kad smo imali emisiju, ja i gospodin Biluš sa Katarinom Rudan, tada koja je to vodila, isto smo sve imenovali, prezimena, imena, sve smo rekli šta smo rekli, niko nije rekao o čemu vi pričate, gluposti, tako da znači sve to na neki način bila istina. Sve je to bilo transparentno. Transparentno je. Nismo ni bili svjesni tada, bili smo puni emocija, bili smo ogorčeni, bili smo ono što se kaže, ipak počela se, to su početci stvaranja Hrvatske države, redarstveni
Virovitičku skupštinu kad je bilo suđenje na tom sudu za Vrhovni sud, ne znam koji sad bio, kad je bilo suđenje, prvi put smo prosvjedovali, kratko, u podne smo se skupili, kratko je to bilo. Čak smo na ovoj sjednici 9. svibnja, u znak kako mi volimo tu Jugoslavensku narodnu armiju pod navodne znakove, rekli, ok, nema problema, svo vrijeme koje nismo radili ćemo nadoknaditi u radnu subotu. Pa je radna subota 11. svibnja proglašena radnom. Rekli smo, dobro, idemo. A i šta se onda dešavalo nakon toga? Nakon toga zastava je ostala, sve smo napravili šta smo napravili, izvojevali smo, znači da zastava visi, da se više ne skida, u stvari skidala se, ali u svečanim prilikama išla, nova zastava i mi smo praktički taj dan osvojili, po mom mišljenju, osvojili remont, nismo ni bili svjesni, a onda smo kroz period od 9. svibnja od tih događanja do 16. rujna dalje nastavili osvajati sve to. Kako i na koji način? Tako što su naši zaposlenici svih radionica radili diverzije. Diverzije na način, ja odem popravim motor, ovaj dođe električar, nešto tamo pokvari na struji i brod ne može isploviti. I svi brodovi koji su ostali nakon 16. rujna u brodogradilište su bili onesposobljeni zahvaljujući radnicima remontnog brodogradilišta. Na ovaj način. Sve ono što je moglo isploviti, isplovilo je. To ne može niko pobiti da to nije tako. Ono što je osvojeno, što je moglo ploviti, a nije isplovilo, to možemo zahvaliti, ja sad isto ovdje mogu kazati, pokojnom Kreši Rastiću, koji je to jutro, u 7 sati je počeo napad, 16. nismo mogli doći u remont jer bila je pucnjava, neki su radnici uvijek znali doći ranije u 6 sati, neko zna doći u 6 sati već u remont. Nema šta kuće raditi, ujutro šta ja znam, pa onda došao. I tako je Krešo Rastić dolje se zateka, bija je u potkopu sa Mandalinjanima, sa DJ-a ili Peteca, tako mi je priča, kad je na prevaru sam te vojnike dovuka u potkop, oni kad su vidjeli tili su se vratiti natrag, ali ostavili smo i kaže i tako smo osvojili ti par možda Petejac ili DJ neki koji je bio, ajmo reći, u plovnom stanju. Dakle, kad mi sad ovo sve sumiramo, ovo je bio jedan herojski čin. Dakle, vi ste bili ti koji su, kao što ste sami rekli, osvojili remont i to se svakako može gledati kao nešto iznimno bitno za nas. To je jako bitno, mi tada nismo ni bili svjesni što mi radimo. Mi smo bili puni emocija, mi smo bili nabijeni tim emocijama, mi smo imali osjećaj da dođe, ne znam koja se, da dođe bilo koja sila protiv nas, da nema šanse da nas porazi. A nismo imali ništa u rukama praktički, nismo imali oružje, nismo imali ništa, ali bili smo puni emocija, bili smo puni ljubavi u stvaranju naše države, ne znam. Danas kad pogledamo, kažemo, jesmo bili ludi. Ja znam ovako, nekada smo stvarno bili ludi, nismo ni bili svjesni da bi nas ono kao muhu poklopilo bilo da je došlo do nekakve intervencije, možda vojne policije i tako dalje. Jedan od sudionika, jedan isto istaknuti sudionika toga, svi ti događanja je gospodin Krešo Goleš, Krešimir Goleš, koji je nakon tih događanja otišao prijevremenu mirovinu, jer je dobio uvjet da će dobiti otkaz ili da ode u prijevremenu mirovinu. Jer znam da je došla kod mene, jer on je, kad smo dizali zastavu, došla meni u ured, on me rekao, ajmo, brže idemo, dižemo zastavu i tako, to išli smo dole, kaže, šta čekaš i to, jel? Tako. I onda on je došao jedno jutro, nakon toga, kaže, zvalo me iz kadrovske službe, šef kadrovske službe, Ilić Ivan, jedan, jel? Kaže, ili dati otkaz, ideš u prijevremenu, kaže, ćemo ti dati otkaz. I onda on došao, pita, šta mi savjetuje, ja kažem, Kreš, odluči sam, šta ću ja kažem, da ti ja kada ostaneš, ne ostaneš, tako da. To otkaz, a meni su također šef KOS-a Marko Marić tražio od direktora da mi se dade otkaz, jer smo u jednoj kancelariji šefa skladišta tako pričali, osuđivali Miloševića, njegovu politiku i tako dalje, sve ostalo. Ja sam jednom trenutku onako rekao, treba povući žicu na Drini, pustiti struju, rampe, putovnice i da više ne može niko ovako ulaziti, raditi po ovoj državi šta ga volja. Nisam ni slutija, da su ti neki dečki među nama koji su bili ono kao još žešći od nas. A u biti su bili dvostruki igrači, bili su suradnici KOS-a. Kasnije u onome Nacionalu, kad je izašao popis, vidimo ih u Nacionalu, njihov popis, njihova imena, suradnici KOS-a, kodno ime, to, tako. I onda su me prijavili, govori tako dalje, onda je tu bilo još
reka si, nisam reka, najbolje da dadeš otkaz. I što se na kraju dogodilo? Vi ste ostali Ja sam ostao tu, ali zahvaljujući, opet, mislim da je to direktor Krste Valjkas, koji je pita jednoga od mojih, jer moj ujac isto dole radi, a pita moj ujac, vozio sam Valjkasa, kaže direktora, pita šta to Branko radi, došao mi je, kaže Marko da mu dademo otkaz, jel? Šta to priča, šta to radi po remontu i tako, jel? Tako, ali s obzirom da je gospodin Valjkas po privatnoj vezi s mojim čačom, ima nekih, bili su prijatelji, onako malo poveznice, onda vjerovatno je on je odigrao ulogu da mi se ne da otkaz. Tako. Tako ste mi, dakle, na kraju kad ste postali svjesni što ste napravili, kako ste se osjećali? Ponosno, nema šta tu mislim. Ponosno i smatramo, mislim, nije to, ajmo reći, to je jedna mala, po meni, jedan mali kotačić, jedan mali kamenčić u stvaranju te Hrvatske države, ali to su bili počeci, pazite, to su bili počeci stvaranja Hrvatske države, počev od barikada 17. svibnja, 17. kolovoza 90. kad su Srbi digli barikade, kad niste mogli proći, već tada je to bilo krenulo, jel? I tako. Da, ali to je bio jedan iznimno bitan kotačić. Jedan iznimno bitan kotačić, jedan iznimno bitan, hrabar čin tadašnjih zaposlenika toga MTRZ-a, danas, kako se danas zove, Iskreno brodogradilište i tako nekako. Nismo očekivali, ja moram isto na kraju kazati, nismo tada ni očekivali, ni vjerovali da remontno brodogradilište, da tadašnji MTRZ, a kasnije remontno brodogradilište neće ostati u vlasništvu Republike Hrvatske, da neće ostati u sklopu Hrvatske vojske, Hrvatske ratne mornarice i tako dalje, da će to otići u nekim skroz drugim smjerovima i tako dalje. Ali dobro, što je tu? Tako je. Idemo dalje. Tako je. Gospodine Peran, hvala vam. Hvala vam. Poštovani gledatelji, naš sljedeći gost je Milomir Šehić. Gospodine Šehić, dobro vam večer i dobro mi došli. Dobro večer vama i gledateljima TV Šibenika. Dakle, evo, vi ste isto jedan od ovog učesnika. Tako je, bitnog događaja i vidim da ste ponijeli i zastavu o kojoj cijelo vrijeme pričamo, pa ćete nam vi malo više o tome. Pa vidite, od tog dana nisam znao ništa, mada su mi govorili, kaže da sam i ja bio u nekoj organizaciji, ja nisam bio ništa, Stipe je došao, skupili su se ljudi, on je na brzinu veza zastavu i podiga i on je podiga nju gori do vrha, gori bakolo, gdje je onaj držač i onaj gori zapela. Da. Međutim, ona je bila malešna, što kaže, brodska zastavica, što kaže, gori gleda ka salveta na vrhu jarbola od 8 metara. I meni dođe jedan čovjek i kaže, imaš li ti koga doli vidi u mjesnoj zajednici, jel ima? Ja kažem, rekao, ne treba, imate u robnoj kući kupiti. Ma ko će dati? Slučajnost da sam ja dan prije, što kaže, večer prije, dolazio do trgovački centar i vidio sam da ima čak, ja mislim, u 5 veličina da su bile. I oni su otišli tamo, kupili, donijeli, sad je bio problem kako onu skinuti. Jednostavno ona je se vezala u čvor gori. Ja sam do jednog zida popeo sa onim vatrogasnim ljestvama, gore sam se uspuza, tako reći, kao za stablo ili jarbol, otkačija to gori, spustio se nazad na zid, čvor, morao sam onu zastavu provući kroz jedan veliki čvor da bi se mogla, i onda sam stavio ovu. Međutim, što kaže, malo ljudi zna kad se kupi zastava. Ona ima samo ovaj prošiv da se može staviti štap. Za jarvol ovakav ide konop koji se poslije vezuje. Ovu smo na brzinu vezali komadićevi, ja sam stavio uz konop i vezao sam ovako žicom da bi samo ona trenutno tako stajala dok se ne raziđu ljudi. I tako je napravljena, ona je dignuta gori do vrha, vraćena nazad i na ovoj je bija crna traka. Na onoj prvoj nije. Kad su se razišli, ja sam tu ponovo na taj zid, popeo se, našao sam znate kako nam uvijek mora da imate iglu, konac. I ja sam tu na brzinu, evo može se, što kaže, ne znam, može kamera vidjeti, kako je to prošiveno na grubo, tako reći. I tu je bila omča, to je neko kad je skida, otkinje.
I ova zastava, dok su, ja sam nju, kažem, na tom zidu preinačio da može se vezati za konop. Da. Dakle, vi ste bili glavni i odgovorni. Pa za tako, podizanje. mislim, dobro, to mi je bila. Da. I završavalo je se radno vrijeme, ja sam bio gore na zidu, ljudi kad bi prolazili, pazi, nemoj da kaže, da odgovaraš za nju, nemoj ko da je skine, rekao, nema šanse. Da. I ona je tada obišena i mogu reći što je rekao Branko, nikada više nije skinuta. Osim za ono vrijeme kad bi se mijenjala. Nakon godinu dana ja sam došao sa terena, bio sam u vojsci, postavila se nova, znam sam doći do garderobe, do svog ormara i vidio sam na polici da stoji moja zastava, da kažem. Spremljena. Tu se onako odbačena, mislim. Ja kažem, rekao, vidi, žao mi je da je bacim, rekao, ostavit ću je. I tako da je ona uspjela se sačuvati do današnjih dana, što kaže, to je, dole je malo fali, dole se je malo istufala, tako da je ostala do današnjih dana kao, tako reći, suvenir. Da, to je svakako vrijedan primjer koji danas možemo vidjeti. Znam da se puno njih pitalo di je, ja kažem, rekao, kod mene. Da. Tako da je... Kažete, kakve su bile reakcije građana? Jer to je vjerojatno bilo veliko i ljudi koji su prolazili su vidjeli. Još jedna stvar, kad se ja to napravio, a kad se ona digla gori pa vratila na pola koplja, opet mi je došao jedan radnik i kaže, čuj, ti možeš do portirnice, možeš uzeti telefon koji da ti mobitel. Kaže, daj vidi, nazovi nekoga da se objavi. I ja sam ušao na portirnicu, bio je tamo onaj šef, kako se zove, službe, kažem. On je htio mene izbaciti vanka, ali ja kažem, ja imam pravo, ja sam dežurni vatrogasac, ja imam pravo biti ovdje. I dok sam on raspravljao samo sa nekima, ja sam uzeo telefon i nazvao sam Radio Šibenik. I rekao sam im šta se dogodilo. Međutim, onda su tražili, kaže, čekajte, ko ste vi? Ja kažem, ja sam dežurni vatrogasac koji je tu učestvovao. Kaže, ime, Parko mora. A kaže, nećemo objaviti. I onda sam ja rekao, ja sam Šegić, Milomir, učesnik sam tih događaja. Tako da se negdje kasnije kroz javnost, neslužbeno provuklo da sam ja bio kao glavni. Što nema blage veze, ja sam taj dan bio u službi slučajan sudionik toga. Da, sudbina je tako na kraju htjela. Tako da je, mada sam dan, dva kasnije, mene su zvali jedan potpukovnik da dođem skinuti zastavu. Rekao, nema Boga i sile koja će to napraviti. Rekao, zašto ja? Pokaže, ti si je diga gori. Nema Boga koji će, rekao, mene natirati da ja nju skinem. I kažem, tako da je, kad je stavljena, i šta je najveća bit svega toga. Prvi JNA objekt na koji je došla ova zastava. To je bio psihološki udarac za njih, a nama je bila motivacija za dalje. Tako reći da, jednostavno što kaže, odskočna daska, ali njima je bio to psihološki udarac da ipak da šahovnica bude pored njihove zvijezde, to je bilo nepojmljivo, to je bilo svašta. Tako da sam, Branko je prijetio otkaz, ja sam mora pobići u JNA, da kažem, iz JNA, u HV i tako. Da, dakle niste ostali u remontu. Nisam mogao ostati, nisam živio. Malo je to još stvari koje nisu sad tema. A recite mi danas kad gledate na to što se sve odvilo, kako vam je sad? Puno srce. Čekaj, eto, drago mi je što mi je taj prst, da kažemo, to je ono figurativno prst sudbine dodijelile da sam tu. Drago mi je što sam učestvovao u tome. Mada sam sretan ljudi kasnije koji su isto bili tu glavni. Bilo je ljudi koji ja prvi put u životu vidim, ali kaže, on je meni na ramenu bija, kaže, dok je se višala zastava. Vidite da... Ali danas ja mogu unučićima reći s ponosom šta je i kako je, tako da. Da, kako je njihov dida to napravio. Kako njihov dida njihov da napravi. Samo što, eto, žao mi je što se to jednostavno, svi ovi događaji, da nije nas ovako da podsjetimo, to bi otišlo u zaborav. Da, tako je. Vidjela sam da se često obilježavala obljetnica današnjeg dana, međutim zadnjih godina je pala u zaborav. Pala u zaborav. Ali zato se ide
u Grubore, nažalost. Da. Ali evo, danas smo zato ovdje. E, Upravo da se podsjetimo, danas ovo je 31. ovo je jedan veliki plus za TV Šibenik. Da. Po objavi na radio Šibeniku šta je se dogodilo, to je bila kolona, neki bi jedan za drugim, ali vrlo često su dolazila vozila, napravili bi krug ispred remonta, svi bi došli pogledati, jednostavno što kaže, bilo je za ne povjerovati da se tako nešto dogodilo, da je to bilo u TEF-u, koji je, pa i nekako, ali biti u remontu, to je, kažem, to su ljudi prolazili, to je se trubilo, to je što kaže, puno je vozila prošlo, došlo je vidjeti tu zastavu djece. Je li to stvarno to? Da. Eto. Puno je ljudi bilo zadovoljno. Puno srca, što kaže ona. Eto. Eto, gospodine Šehić, hvala vam lijepo. Molim. Poštovani gledatelji, naš posljednji, ali ništa manje bitni, gost je Ante Dorbić. Gospodine Dorbić, dobra vam večer i dobro mi došli u emisiju. Dobro večer i vama i gledateljima. Dakle, vi ste nam također sudionik ovog događaja, pa ćete nam vi malo o svojoj ulozi, što ste vi radili i kako je to bilo. Ja sam radio u remontu cijeli svoj radni staž do mirovine u pogonu naoružanja. I tamo smo isto napravili, koje je bilo moguće, usporavali radove. I čak smo i u 1991. organizirali da se iznese nešto oružja, da nije bilo oružja, pa smo iznosili i automobilima i kroz tunel. I tako da smo nosili u grad na dogovoreno mjesto i neki su vani to montirali tako. Da smo... Jeste vi bili prisutni na podizanju zastave i kroz cijele ove prosvjede? Pa to su događaji koje je danas teško zaboraviti. Koje je teško zaboraviti. A mislim, ne možeš ni onda izbjeći, onda znaš što sad se sprema, a u stvari ne možeš stati sa strane. Kako? Da. I kako je bilo? Je li bilo straha? Je li vladala nekakva Srce prevlada strah. Povjerenje, ona straga, ona pobjeda, ona stav je bitan, nije samo strah. Da, znanje da će zapravo sutra biti bolje i da ste nešto postigli i da idete svom cilju. A ko je bio zapravo glavni organizator ovog događaja? Ko je bio taj koji je inicirao podizanje zastave? Par pojedinaca je spontano, uglavnom se narod okupio bez nekog, kako se razglasilo, ne znam, nije bilo ni mobitela onda, ne znam. Da. Nije bilo nikakvog plana unaprijed. Nije bilo plana, nego baš kad srce proradi, onda tijelo trči. Da. I evo, dakle, danas obilježavamo 31. obljetnicu. Jel možete vjerovati da je prošlo već 30 godina od tog događaja? Puno brzo, te za reći. Da. Brzo prošlo, ali to se pamti, to se ne zaboravlja. Tako je, tako je. Pobjeda. I nakon toga smo još radili i u Domovinskom ratu cijelo vrijeme i obilazili smo položaje i radili po terenu i god tribali smo s kombijom i tako. Dakle, vi ste ostali u remontu do kraja svog radnog staža. Kako je bilo? Kako je bilo kad se onda promijenilo to da to više nije u vlasništvu JNA, nego je to sad Hrvatska? Onda se bija radosniji, onda je bila ponos, onda je bila zanos i bila bitna pobjeda. A danas je već druga igra, danas je već drugačije. Da, danas je ošlo u treće vlasništvo, možemo tako reći. Doće. Sve u svoje vrijeme. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za večeras u emisiji Na raskrižju. Hvala vam na pozornosti i želim vam ugodan ostatak večeri.